Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, sizler joldorda olturudan saqtangıla deydi. Joldorda olturup albagıla. Adam basa turgan jolda çoğulup turup alıp, çoğulup olturup alıp, anday mamle kılbagıla. Anın akısını vermeyince dedi. Akısını berseňer anda bola beret. Akısını berbeseňer jolda turbagıla dedi. Ana sahabalar soraştı, Allah'tan elçisi, joldordun akısı kanday bolat? Joldorga baylanışlı da ukuklar barby? Negizden jaşo Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye gelgen uçurda, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye gelip Kabaga girip namaz okup 8. Hicri yılı Fath Mekke oldu. Mekke'ni uçuştu, kolga alıştı. Anan Kaba'nın içine girip namaz okugan. Girip çıktı. Çıkkandan keyin sahabalar aytat, uşul Kaba'nın içinde düştübü, je çıkkandan keyin düştübü, je aga çeyin uşul ayat düştübü, biz uşonu bayqabay kaldık deydi da. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp gele jatıp ele uşul ayatты okugan. Addul amanat ila ahliha, o imandılar amanattardı öz eğlerine ada kılgıla jetkirgile degen ayatты okup çıkkanda. Yani dünya negiz oşol. Jaşo din uşul ar bir жерден özünün akısını verip kalı. Amanatты tapşırıp kalı. Ditoka ayalыңыздын akısı, ata-enеңиздин akısı, bala çakanın akısı emес. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, joldun dele akısı var, şu jol akısını ada kılbasaң, joldu koldanbay ele koy. Jolda basbay ele koy, al jakta oturbay ele koy, ana akıсын berbeseň. Oşonda ele ayalыңдын akıсын bere alбай атасыңбы, анда ne alıp жүрөсүң деген эле маселе да. Балдарынын акысını бере албай атасыңбы, кайсы бетиң менен ата болуп жүрөсүң? Мечиттин акысын бере албай атасыңбы, анда неге мечитке келип атасың? Демек акысын бериш керек экенбиз да. Деген сөз айтылганда Пайгамбарыбыз сахабалар сурашты, Алланын элчиси акылары кандай болот десе, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям укуктарын айтып баштады. Варадус салам. Некен саламга жооп кайтаруу дейт. Бирөө салам айткан болсо, анын салабына жооп кайтаргыла дейт. Ва гаддул басар. Жана көзүңөрдү төмөн алгыла. Ылдый алгыла. Куранда дагы буйрулган өкүм ушул: Kullil mu'minin yaguddu min absarihim ve yahfazu furujahum. O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, siz imandu erkeklerge aytıp koyunuz. Al жаңыбы, al жашпы, карыбы, takvabı ayırması yok. Жалпыга өкүм бирдей. Siz üylenen de özünüzü karman albay kalgansızbı? Je köpten beri ayalыңыз menen bol eleksizbi? Ayırması yok. Kim bolbosun yaguddu min absarihim, gözlerini tömön alıp жүрсүн. Көрүп алып турганан сактасын эмес, көздөрүн төмөн алып жүрсүн, көз түшпөй тургандай кылсын. Билип атат, ошол жерде туура эмес көрүнүш болобу, болду, көзүн алсын, көзүн сактасын деген буйрук Аллах субханаху ва таала ачыктан ачык Кур'ан-ы Каримде өкүм берген. Ошондон иншалла жолдун өзгөчө азыркы учурда акысы экен көздү сактоо.